Yakhela uThixo
noma singenato singamashwephu ulungile. Amkhonza bengasingelela abantu bajonge bathi uyabona thina siphila ngakuhle izolo zethu thina nemikwa kodwa yasibona siyaphumelela. Yabona ubomi bethu buhamba kakuhle. Asikwazi thixo bethina, asikwazi into zethu. Yabona siyaphumelela. Yayithi tukhonza uthixo kakuhle. Ebethu umntana wethu bengayelini. Yafika iminyaka maybe wathatha angiqinisanga ibhalwe mhlawumbe wathatha na 20 years. Kwafika 25 years. But abantu efuna iminyaka iyahamba. Ebekwazi ukuxoxa ngofika 8 sezansi. Hayi asikabi i-decision yalonto. 25 years yaba expose. Ukuthi abantu befuna lento. Amvana ukuthi wasivale uthixo isalo sanivana. Mvana njalo. Bebevala uthixo abanye esiyakhethwanga ngokuvala uthixo. Now isimo sasiqinile. Uba ubheke umprofethi nakho umprofethi uzana phela. Umama ebepha this year. Walaqala ukuthi kumisukisele bandleni osaditsho xa kumisukisele ufika abantu banamandla kakhulu akujonge athi wena ABC ngaba ukuthi ABC ngobomi bakho lingene 2 weeks uzawuthi into zakho wena ubethwa nge-ABC uthi mna umuntu kaThixo besithi befikile xa ifika phezu kwabavela komuntu ibhade endalinalo kodwa bengemva anesikhitshwa ungathandazela uthi ke wena nimtshayelo wabake ngizapha kuwe mhlawumbe ididike deliverance why uthixo ngathethi kunasiniswa 2001 ngoku 2026 angiyazi voice of God nginyuliwe kodwa ke ngiphethe abantu yayikhona into esakaloqala yokhonza uthixo ngiyayivela ke ukuthi problem ifuna ukufa lethi sakalo kakhona uthixo athethe amen ndakaza athethi izwi oba akangeke uthanda kangathi qafuneke kuthethwe izwi siyavana izwi uyabona umuntu ofuna ukusindiswa asindiseke ufuna ukuthethwa ukuthi wona kangaphathi izwi awufuna iBhayibheli sozuye ndawo eziswini uyiwaste umzalwane wena ufuna iBhayibheli uzawushwayela uyiwaste umzalwane wena usathana yena ufuna ukuyiqonda uba njengoba uphila hlobo uphila ngalo usathana utshaba ukhona uyesu wakho utshela into ezinkulu ekhotelwa yidimoni okanye ekhotelwa usathana nawe xa usindisiwe kufuneka uyiqonde bethi mandibe bomphakathi mandiqhubekanga because kukho umuntu ozawukota ake sithi amen mina ndoqela ufunda iBhayibheli nami ngumthandaza qho nami ngumthandaza everyday utshaba lomjuni mina ndoqela ufunda iBhayibheli kodwa mina sesena ngithandazela dala noma ngwa-71 mdala kakhulu abazali bethu sikhonza nabo une-spiritual husband nahandilana nayo usuku bakhona abahafu kangabezibone babize baninzi bozidala nabezinto bayafa bayaphela xa intlolo nawo wathi ekugqibeleni ngambona engomeni ukuze ayithethe le nto mzalwane ukuntshelentshe wayifihla ekugqibeleni uqonda ukathethe wathi walinda wathi lento ndayifumana ndikwenye province ngayifumana kusista wam ndandizawutshata sista wam emdala engatshatanga so sista wam wayengibone umntana sekhaya wathetha ngomlomo sista wam wathi akuzokwenzeka nto wapha silapha thina I think ngo-97 tata umntanakhe ngesikhathi ethathe enye indoda ethathe omunye indoda eqhubekishiya yena kungekho sizathu iinkomo zajike egeyithini lento yokuba zijike egeyithini ngayibona ngayiva ngayo kwangaphelelanga koko washiya ne-spiritual husband silale naye from low night ude wangalanyaka nendibana naye siyavana abantu basekhaya wakhonza engadilivarishekanga naw ke xa kwiintsasana zamadimoni apha kuwe ukhonza ezo nto azizubetha abanye zawubetha wena
into ndiyathanda kakhulu ethule nge-deliverance singekwisithini. Kodwa-ke ithi iBhayibhile kwaba bantu betshatile beyi-2 badlula kwi-30 years bedlile nokudala, badlula kwi-40 years bedlile nokudala. uZekariya uncibile umshomi yothi mbingeleni xa ebuyele endlini uthi Thixo uphumntana wakho Thixo ephethe amagazi nezono zabanye abantu zicamakushela amagazi abuyele ebantwini baxolele abantu kwenza lo mntu oyena ukhonza kakuhle kakhulu wayelidingayo ubumvuzo obungcwele mani ubumvuzo okhonza uThixo kakuhle afike 50 years asakhonza still anebona ba umama yena athozishona kusiyami badlula ku-50 years ongena 60 years. Now inxeba laphila kodwa likhona. Bengifuna lento Thixo kodwa nxa ingafiki kulungile. Ngifuna lento uNkulunkulu, ngililela lento Thixo kodwa nxa ungayenzi it's fine. 70 years avile umntana athola bazalwane. Ukhona into ethi kubekuseni namhlanje njengoba naba nje ethethe nami ethi ngisele ngoti kukhona abantu Thixo afuna babelekisa, kukhona abantu Thixo abafuna babelekisa akuba ezinye izinto ezingekho zikhona qha bekuqinga ne-complications kwi-period yokubeleka. Ngoku Thixo ngale mvuselelo ufuna ezi zinto ziqhamuke, kulento ziqhamuke ya ngoku sisebenza wodwa bazalwane. Yabona lolokhana akasuphinda noma beyintoni kulini masenjani, akasuphinda beyilonto, akasuphinda beyilonto. Abazalwane bekhoza Thixo benesithukuthezi because abanje bebelekile kodwa uThixo siyafuna akazosibeleka ngegama likaYesu waseNazaretha. Lento yobana sungu usindisiwe, lento yobana sithukuthezi usindisiwe, uphatha zinkaba ezingathandana kushunelwa, ubholeke kuthethwa ngezwi iyaphela kodwa. Yekodwa endotini wahlele ngihleleleni ngithi iSimson Sholontoni ngiyizalwane yakholelwa kodwa simuyitshela ngithi umzalwane yakholelwa ngoku uzawusothandayo ngegama likaYesu. Inini Thixo lomzalwane lobingelele esesibingelelwe kwafika ingelosi ngoba abantu abamkhonza kathi kuhle uThixo uyabakwazi ukuthumela ingelosi kubo. Umuntu yinye into waziswasela uTakubheko kwafika amahombe kuye wathetha siyavana kodwa isecret ayingekho kuBheko siwakazulu kanye sukaphi. Isecret yayisakukhonzeni kakuhle uThixo. Xa ukhonza kakuhle uThixo ubona into ezingabonwayo wasezinto ezingaziwayo. Ngisho umntwana mvutha akhuphula imi ngaphandle lapha kodwa wena ubuhleli kakuhle iyaqaqa into okuyithethayo bangana Thixo. Awukuyinto hayi wawufundisiwe wabefundiswa yazi yonke into obephuma engqondweni yomuntu kodwa uba uzele wena uThixo ubona into ezingabonwayo. Moya wenkosi wamthatha uEzekiyeli wamkhiphela entabeni wabona izinto ezingaziwayo. Umzalwane uyabona izinto ezingakhona umzalwane wakho uprofeta neprofiti nawe nangayidawuta loo nto leyo kanti izawuzofika nyani. Umzalwane ubona izinto ezingabonwayo. Ngifuna nje kuvuka amaphupha aphathekayo namaphupha anceda neziprofeto zonceda not lelo phupha ukwitsho not lelo phupha usilwa asedlule zothuku zizinto zabantu abasokolisekele inkodezo ake sidade lethulwini bazalwane izitshilelo zethu
masashila ukuthi masikhulule ihafu awulatha abantu alikhanya ukhanyiselo lelo phakathi kwabantu. Umnumzana leyo uThemothi this guy he got 98 umntana omncinci nomzalwane ukhompyutha abeke echat leyo yakichat itakuhlolishwayo wathi bayifundise ichile kule lento ndithatha uthetha kuyo yapha kuye wafika pale soyika wathi tata ndiyazi sithetha singabathatha sinabudlelwane ixolo tata wam kodwa uThixo uthi kum 1 2 3 phakathi emtshatweni wakho uthi umntana omncinci kakhulu ongathandanga uthethe ebantwini abadala abashadileyo wathi mntana ngeke ufihlela kumncinci kodwa ningimangaza uzena nengxaki engenayo wathi ngithini ke ndoda yenzeni ukuze kulunge tata masithandaza ngosisombululo sinye thandazo isisombululo yintoni sinye thandazo noba umuntu umvangelo osuke emonti noba ufusuka eRhafu noba usukaphi uzawufika thandaze egqibeni likaYesu. Nawe mzalwane thandaza umzalwane ongathandaziyo uyalibaziseka emthandazweni uxelelwa nezinto ezizawukwenzeka tho umthandazo uphilisa inhliziyo ekhalayo yasibelisa abantu asilimaza ithetha nje ukuthi esenzathi benisithetha zishiye sikubelekile singakwazi ukuhlala kwabantu inkomo siyothandaza sibuya siphile ungacelanga khona ngoba uthathe into bafazi bazawuye ukhonza ulibone lomvulo libuya kanti kufike emthandazweni ngiyathandaza wathi uThixo awuyanga mntwini uyakumi lo ngathandaziya kakhulu ugcina iminyaka emininzi ungayazi kwethuniweyo kule moto. 2 emthandazweni yabona nje banishayela njengoba iflet once futhi iflet Jesus. Okwesibili mfluthele ngendaba yomthandazo. Bazalwane emthandazweni xa uthandaza uyakhula. Uyakhula. Ufikela kwela qondo lokuyazi uba uthethele every day apha. So uzofuna uzothandaza akakuthandaza endlini ngisho. Uyahlaba umthandazo womuntu ongathandaziyo. Umthandazo uyahlaba ifete emntwini ongathandaziyo. Ubona kuwe nezwe babona abantu bebila besisikelele lelizwe bempowe because awuthandaza. 2 into efuna ithetha xa usekisobe eklina ibhaleke usaklina iwayini ngaweni yalo lozalana umuntu wena ngawo umzalwane osekisobe eklina likamoya oyingcwele so ifumela lento kuselikathi kuphumuse igomboza awusilisela ayisaphothi kukuleni asesanga sokumotivatana apha asesanga sokucebisa nisithi ahanja njani apha iyamva loo nto kodwa into yokuqala lento ezawugcina apha Holy Spirit. Baye abantu bahlupha abantu abangaqinile ngoba sithe sibe nayo kuthi kubekho nemeeting iyocalwa ngumuntu osokuba emagane umuntu onqinileyo ngoba kukhona yakhonti lapha emele ukuthi qhubekisa into kodwa xa umuntu esokuba ubona ngemehlo lenyama umthandazweni unikwa amehlo kamoya unikwa amehlo enyama yabona xa uyapha xa kuphuma apha kuzwele intshumayelo iyahlaluka yalonda yahlaluka ngoba Joseph sithethe izinto mhlawumbe ngisasazi ngaba ndiyazazi abantu abanenze izinto kodwa umuntu wenyama uzaphendula izivele futhi kwadona wakhalaza noma thethe ebisithi wathi nje ya umuntu wenyama akayiboni into abona ngaba nawe umthandazo uyatransforma mzalwane uyatshintshwa mzalwane 2 emthandazo bathi banishumayela nje amandleni nawo ayakhuluka kodwa xa nje emthandazweni amandleni ngenawo ayafaka umzalwane uyatshaja
yemvuselelo leli izovusela abantu basithiwa ewe ne kodwa yona ibalulekile yevuselelo ayikuthandaza kwenu ngoba umthandazo wenu umlilo obasa ngeli lo kena kwaze lo kani lo try kakhuluma neyange lethekanayo lo yange lethekanayo ngoba ngaphambi yakho ayikuphendele lesithethiswa uyasiphendulela naye sibuye sibe kwelotsalo kodwa silapha sithi sizo abantu abamhlophe siphindele ngoba kuyababhala babethwa ngevesi abantu abaphaka ukuthatha betha amkumateni abila thixobo kodwa kwemuntu nalokho xa abantu bengathandazi uthi ngoba into eyifile ithethwayo ngayo azoliphendula naxa uyiphendula ngaphambili into funeka uyiqonde